Siyabingelela nabathandekayo ngalolu suku namhlanje nxa sikhangela isifundo sesihlanu saleli iviki okhuluma lani umfundisi uJim Lilo nginxusa engilawo bana bazivese. Siyalibingelela abathandekayo ngaleli thuba hlanganani loKivie Mdube kulesi sifundo. Salibonani babukeli labalaleli siyathokoza ukuhlangana esifundweni saleli viki. Okhulumayo nguCrayton Katsheni. Salibonani babukeli labalaleli sithanda ukubonga inkosi esihlanganisekileyo ngasona lesi sikhathi okhulumayo nguNonceba Nyoni asicemezeni sikhulekene. Baba wethu osekhaya ezulwini siyabonga ithuba lona leli osinika lona ukuthi sizohlala ezinyaweni zakho sifunde kangcono ngawe. Siyacela ukuthi umoya ongcwele abe lathi asivule ingqondo abe sesivula lenhliziyo esicela phezulu kwakho konke ukuthi ngamathuba afanana lawona lawo siyefinyelela ekhaya ezulwini egameni lika Jesu ehlala kuze kube phakade siyakhuleka amen. Amen. Vumani bathandekayo samukelane njalo ikakhulu loNonceba uphakathi kwethu namhlanje. Sana inkosi ngasibusisa nxa sifunda sindawonye kunye naye. Sikhangela kulesi sifundo esaleli viki izimanga ezenzeka echibini. Abanye bathi bona izimanga ezenzeka olwandle. Kuya ngokuthi uphethe yipi i-translation. Yesu isihloko salamhlanje ngizacela bana uNonceba asivulele uMark 5 verse 1 usaye verse lesibili. uMarko 5 verse 1. Bawela ichibi bafika emangweni waseGerasini. Kwathi uJesu ephuma esikepeni waqhamuka emathuneni indoda elomoya omubi yamhlangabeza. Siyabonga. Yeka ngithi singakangena esifundweni vele esakuxoxa namhlanje sawukhangela incwadi kaMark chapter 5 ngokuphela kwayo. Singathinta amanye ama-chapter ngokuya kwesikhathi. Ngifisa bana singakayiphambili sikhangele izimanga ezenzeka echibini, izimanga ezenzeka olwandle kuya ngokuthi iphi version oyikhangeleyo. Nxa sikhangele lesi sifundo izimanga ezenzeka echibini kuyini okufika engqondweni zethu? Kuyini ongakumumethwe yisahluko ngo5 esikaMarko? Sithola ke lapha mfundisi indaba yokuqala. Ingeka Jesu ehlangana le ndoda elamadimoni. Yaziwa kakhulu indoda le ngokuthi nguLegion. Okunye okuthintwa yilesi sahluko ngumama owayelomopho okweminyaka eli12 12 years. Bese sithola indodakazi kaJairus umthungameli wesinagoge indodakazi yakhe yayigula. Azafika esigabeni sokufa uJesu uyamvusa umntwana lwana owayegula. So isahluko lesi sithinta zona lezi izimanga ezintathu. Kuzo lezi izimanga ezintathu Dube ubona ngani abalaleli lababukeli bengaqaphelani kusifundo saleli iviki? Esingakuqaphela lapha imsebenzi kaJesu. Sinanzelela uJesu ephakathi komsebenzi wakhe okufuqa ukusindiswa kwabantu. Kodwa ke phakathi kwalowo msebenzi uhlangana lezehlakalo ezinjengemimoya emibi labantu bethwele nzima ngemimoya emibi. Yes. Siyabonga. Siyabonga. Nxa wayesiza umntwana kwabe kwakulohambo olwalunjani? Njalo kokutshibana samuzwa ekhuluma ngokusilisa kwamama lomopho lomntwana omncane kaJairus. Sibona kwaluhambo olunjani? Ngabe lalulula na? Esafunda ngalo masinyane nje. Kukhanya ayisohambo oluza kubalula ngoba uJesu nxa efika kulesi sigaba siphiwa ukuthi uba ngapha emngceleni anti yena uze ungumJuda laphana uze esizweni sakibo samaJuda. AmaJuda vele bona balemdula sebayakhayo abala budlelwano leminye imihlobo. So esahlangana lapho lakho ukuthi uJesu yena nxa esebenza esizwe samaJuda laphana
eGalili ngapha phakathi kweGalili leJordan laphana. Sizananzelela ukuthi amaJuda ayengamamukela, kodwa ke siba lohlupho nxa uJesu etholakala eseseqa sesiya kweminye imihlobo yabantu. Abantu laba sibathi ngama-Gentiles. Uzananzelela ukuthi umhlobo aya kuwo lapha eDecapolis ngumhlobo wabantu ababe sebehlangahlangene imihlobo eminingi baxubana bathini sokungasibo amaJuda sibila pheleleyo sebe imihlobo yona liyane silahlwe ngamaJuda abangasafuni kuba lobudlelwano labo sithola uJesu eyifinyelela so kwasokulengquba lapha so akusoze kube lula ukuthi umsebenzi kaJesu uphutshe kalula kanjalo sokuyisimo esinjalo so sizafunda ke sikukhangele ukuthi uJesu utholakala esebenza esendlini yamaJuda sizomthola futhi esebenza esendlini engayisiyo amaJuda. Ngithanda ukugcizelela umfundisi uDuba ukukhulumayo. Singananzelela izifundo ezidlulileyo ikakhuluma sifunda uchapter 1 okaMark. Sithola idemoni liphuma emntwini ongumJuda. Kodwa ke isifundo saleli viki siveza ukuthi la abantu bezizweni futhi amademoni ayahlupha. So sikhuluma ngamademoni esifundweni lesi angakhethi ukuthi umuntu ngowasiphi isizwe. Fundile kumbe akafundanga umntwana omncane kumbe umuntu omdala amademoni ayahlupha bonke abantu kodwa siza kuthola esifundweni ukuthi kanti vele idemoni lona ukuze lizizwe selihlalisekile emuntwini kuyabe kutheni kudingakalani ukuthi umuntu aphile impilo engela amademoni. Siyabonga ngiyazi ubona sawuthinta le ndaba zokholo olembangela yokusila kwabantu abagula laba amademoni kodwa asike sikhangeleni masinyane uMark 4 verse 35 sibe sikhangele uMark 5 verse 1 usiya ku3 uzaqala sibalele uMark 4 verse 35 uMark 4 verse 35 ngalelo langa sekuntambama wathi kubafundi bakhe kasihambeni sichaphele ngaphetsheya. So sikhangela ke uMark 5 verse ka1 usiya ku3 uMark 5 verse 1 to 3 bawela ichibi bafika emangweni waseGerasini kwathi uJesu ephuma esikepeni kwaqhamuka emathuneni indoda elemoya omubi yamhlangabeza. Indoda le yayihlala emathuneni kungasela muntu ongayibopha loba langeketani. Siyabonga sihlangana noJesu Kristu enxusa abantu bana baye ngale baye ngaphetsheya anti kunjalo nxa wayesiya ngaphetsheya uDube wachaza ngamafitshane zafisa ubana kuhle kuchazwe kabanzi ukuthi ingaphetsheya le yayisiba ingaphetsheya yabantu abanjani futhi kusifundisani ngokusebenza kwaJesu Kristu. Asike siwele ngale kwakutheni azathi asike siwele ngale siye ngaphetsheya. Silandelela uJesu umsebenzi wakhe angithi kusukisela ku chapter 1 kusiyafika ku chapter 4 simbona uJesu etholakala esebenza esemangweni wamaJuda laphana. So ku verse 35 sibe sesiphiwa uJesu ebanxusa ukuthi aseqeni siye ngale komfula. Ngabe sithi siye ngale komfula yikho lapho esisuka khona esigabeni solesiyana okulabo Nazareth khona labo Capernaum lapho uJesu ayevele ekhulele khona. Sesisuka kade silabafundi sebesiya ngapha eGenazareth. iGenazareth lizananzelela ukuthi yayiphakathi kwesigaba okwakuthiwa iDecapolis. iDecapolis le yayihlanganisela eminye imiganga eJordani oDamascus laphana ihlanganisele leminye imiganga nje ithinta uIsrael laphana eBethel kusiya ngale izohlanganisela lemiganga yeSyria laphana. So ngabantu ababexubene labana kwaba ngama city states kumbe izidlawo ezifinyelela ukukwana ichumi yiko kuthiwa Decapolis. Yes, so indawo yona leyana ke yayihlala abantu ababe ngayisiyo amaJuda apheleleyo ababekhuluma ulimi olwasoluxubene. Likhumbule ukuthi amaGreek athe ebusa laphana athumba abanye abantu kwahlanganwa laphana labanye ababevele eBhabhiloni babehlangene khona phana kwakhipha umhlobo wabantu kuthiwa amaHellenists. Imhlobo yona leyo ke yayingayisela budlelwano lamaJuda. Nxa uJesu ephuma besiza ngapha babuya emangweni lapho
abantu bengasakhonza amaJuda bebabala ngokuthi ngabantu abangcwelileyo. Yes, asebekhonza izithombe, asebekhuluma olunye ulimi. Yikho uJesu lapha asefika khona. So uMark chapter 5 uthi asivezele ukuthi uJesu kathesi sechaphile sekomunye umango. Umango loyo sesifuna ukukhuluma ngawo lo. Yes. Bebengithanda ukuzwa maybe kunonceba lapho ukuthi njengalokhu uJesu seye komunye umango ongasuka amaJuda sesesebenza komunye umango kusifundisani ngokusebenza kwaJesu Kristu kusenza lathi sicaba ukuthi kumele sisebenze njani. Lokhu kusifundisa ukuthi nxa sitshela abantu ngoJesu, nxa sivangela asivangeli lapho esivela khona kuphela. Sivunyelwe. uJesu usisethela iexample ukuthi awuhlali ngakini kuphela kodwa uvunyela lokuya kwezinye indawo. Kambe kulokuhambelana yini lo Psalm 14 verse 6 usiya ku14? Kuyahambelana kakhulu ngoba kuyakhulunywa laphana ukuthi ivangeli imele lisakazwe ezizweni zonke lasebantwini bonke. Okay. Kulento engithathekisayo lapha mfundisi. Kukhulunywa ke lapha ukugcizelela ukuthi lapha wayesechumayela ezizweni. Kuthinta indaba yengulube. Kuthi ukuthi ingulube zazingafuywa koIsrael. Yes. Kwakusazakala ukuthi ungabona umuntu ofuya ingulube umuntu wezizweni. Angikwazi nxa sesikuletha kithi kathesi ukuthi okungathatha indawo yengulube kungaba kuyini thina singu-Israyeli. Ngamanye amazwi kulezinye izinto ezingakhangelelwanga ebantwini abakhonza uNkulunkulu. Ezikhangelelwe ezizweni kunika i-challenge enkulu kakhulu. Kungenxa yani uJesu wakhetha ukuya kuleyo ndawo kusifundisani ngothumo na indaba yothumo manje sengithintile kodwa kungenxa yani wakhetha bana aye kuleyo ndawo sibonani wale sizathobani esokuthi athasiyeni ngale ngaphetsheya. uJesu wayekwazi mhlophe ukuthi uhambo lwakhe lokuzama ukuya ngaphetsheya ehambisa ivangeli lulaza kuba lenkulumo luzahlupha. Abathungameli bebandla bazamhlupha ngakho ngoba usesenza into ephambene lalokho abakukhangeleleyo ngenkolo yabo. So uJesu simbona nxa echapha esiya ngale uphakathi kwesigaba sokuthi yena alungiselele umsebenzi wakhe ekwazi ukuthi ivangeli aliphetheyo kumele libe khona kibo liphinde liye kwamukelwa kwezinye izindawo. So lapha simbona esekuqaliseni esebenzisa indlela esithi approach. Ngafuna ukuthi axabane labantu but yena ufuna ukuthi ayekwenza isenzo esisodwa esizakuba lomphumela omkhulu kumbe esizakuba lendonsela enkulu. So simbona lapha yena ngenhlakanipho yakhe njengoNkulunkulu uhamba esebenzisa indlela elula. Khangela ubone sizakhuluma ngakho. Esefike wahlangana noLegion uhlangane lomuntu oyi1 munye. Kodwa umuntu yena lo isenzo sakhe senza ukuthi abantu abelusa ingulube bagijime bagcwala umganga wonke bayenxusa isizwe sonke seDecapolis uthi gijimani lizobona. So uJesu wayekwazi ukuthi isenzo esisodwa angasenza sizakwenza ukuthi si-attract attention kumbe sibize abantu abaningi bazobona. So abantu nxa bezobona lapha indoda leyabayaziyo iluhlupho olukhulu babuyela emakhaya sebelokunye sokuhlangelwe engqondweni zabo sebezibuza ngubani kanti vele yena lwana. So nxa bezibuza uJesu sizambona kuMark chapter 7 esephenduka futhi endaweni efananayo esekwanisa ukwenza okunengi ukudlula lokho akwenzayo ngaleso sikhathi esikhuluma ngaso. Siyabonga. Nxa nginanzelela ungakhangela incwadini kaLuke 4 verse ka16 usiya phambili nje. Sinanza ukuthi uJesu wangena esinagogweni. Esengena esinagogweni bampha incwadi kaYesaya wayibala. Eseyibalile ikhuluma ngomsebenzi ayezawenza. Wayifaka eceleni. Bamkhangela bonke abantu. Wasesithi ngamafitshane lo mbhalo namhlanje ugcwaliseke phambi kwamehlo enu. Besizwa ukubana leyo ndaba yabamunyu kubantu bakwesa kumaJuda ukuthi lo muntu sezenza umntaka kaNkulunkulu thina simazi umntaka carpenter umntaka Josepha umbazi basifuna ngaba bayambulala mamenze yonke into
ngizama ukukhangela ukuthi ababephambili ngababhali labo bonke abadala bebandla. Kodwa nxa sikhangela kuMark ngo3 verse ka11, uMark 1 verse 24, uMark 5 verse 7, ngizacela usibale yona la mavesi. Mark 3 verse 11. uMarko 3 evesini lika11. Kwakusithi imimoya emibi ingambona iguqe phambi kwakhe imemeze ithi uyindodana kaNkulunkulu. Mark 1:24. uMarko 1 verse 24. Ufunani kithi Jesu waseNazaretha? Ulande ukuza sibhubhisa na? Ngiyakwazi ukuthi umubani, ungongcwele kaNkulunkulu. U5 verse 7. Yaklabalala yathi, ufunani ngami Jesu, ndodana kaNkulunkulu ophezu konke? Funga kuNkulunkulu ukuthi kawuzi kungichukuluza. Ngithe mina ngale bafumana bamphoseleliweni ngenxa ukuthi wakhomba ukuthi na uyindodana kaNkulunkulu. Kambe kungenzeka yini ukuthi amadimoni amazi uJesu Kristu okungcono kulababhali kulathi esikhonzayo uNkulunkulu na? Nginanzelela ukuthi nxa kade sifunda kuMarko lapha no1 umlobi uShepherd uzama ukuletha kithi ingqondo eyokuthi sibe kwazi ukuthi thina njengabantu singehluleka ukumzwisisa uJesu kumbe uNkulunkulu, but imimoya emibi yona yahlamuka evela ezulwini iyenelisa ukumbona imnanzelele. So kuyenzakala ukuthi imimoya emibi izwisise inanzelele ukuthi lesi isenzo sikaNkulunkulu lo uNkulunkulu, thina abantu kuyale lokho kusithekile kithi. So sibona lapha amadimoni ku chapter 1 kaMarko isahluko 1 iverse ngu24, amadimoni athi ufunani isikhathi singakakwani. So amadimoni ayazazi izikhathi ayamnanzelela ukuthi lo nguNkulunkulu. Siye ku chapter 5 usahluko ngu5 iverse ngu2 lo 7, sinanzelela futhi idimoni likhuluma lisithi ufunani isikhathi sethu singakayeneli. Yes, so khonoko kuthi kusivezele ukuthi amadimoni imimoya emibi iyamazi uNkulunkulu, iyamazi uJesu. Siyabonga ukuthi amadimoni asifundise isifundo sokuthi abantu babekwazi ukuthi lwana nguJesu. Ngoba babethwele nzima, babemuthi ngumntana ombazi, babemuthi ngumntwana wakhulele eNazaretha sakhula simbona, bethwele nzima ukumamkela njengoNkulunkulu. uNkulunkulu wavuma ukuthi imimoya emibi imethule uJesu, imveze njengoJesu uNkulunkulu onguye wayelindelwe kusukisela endulo. So sithola amadimoni encedisa abathongameli bako-Israyeli ukuthi bazwisise ukuthi uJesu nguNkulunkulu. Kayisikho lokho abakucabangayo ukuthi yebo ke wazalelwe emulini kaJosefa, wazalwa nguMaria, kodwa enguNkulunkulu. Yikho amadimoni lapha semveza ngoba ayamazi ukusukela ezulwini uSathane engakahlamuki. Lazo amadimoni lawa nasezingilosi zikabani zikaNkulunkulu ezulwini ukuthi babemkhonza, bavele bayamazi ukuthi nguye umdali. Yikho lapha sebeveza ukuthi awususahlulela uyindodana kaNkulunkulu, nguNkulunkulu. Bavele bayamazi ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Ubona ngani kungenxani ku verse 25 uJesu sithena thula phuma kuye. Anti phela kumele bamchaze azi ukuthi lo ngumsindisi, but kungenxani washathi thula phuma kuye. Ngicabanga ukuthi uJesu uyafisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi unguNkulunkulu. Kodwa kulesi sigaba kathanda ukuthi amadimoni abe yiyo amvezayo ukuthi unguNkulunkulu. Ngoba indawo eziningi sibili sithola ethulisa amadimoni. Kodwa liqiniso sibili amadimoni ayekukhuluma ukuthi uJesu ungubani? Ungumntaka kaNkulunkulu. Hayi siyabonga ukuzwisisa kuleso sigaba ukuthi funa ayengavimbela ukusebenza kwakhe masinyana. Anti sisathi ukuthi yena babethi lo umntaka bani kambazi, umntaka kaJoseph umbazi, babephika bana umntaka bani, umntaka kaNkulunkulu. So nxa sokusiza ukuthi umntaka kaNkulunkulu kwauza letha masinyane ukuthi
ukwengezelela khonapho Yeah. singananzela amadimoni lawa idimoni elakhuluma ngapha Yeah. emgangeni wakoJuda Yeah. le dimoni elikhuluma ngalo Right. emgangeni wakoJuda ngapha emgangeni wakoJuda lithi khona uyindodana kaNkulunkulu. All right. So litsho limveze njengendodana kaNkulunkulu Right. ngale lithi khona ungongcwele kaNkulunkulu. Oh, yeah. So sinanzelela ukuthi imimoya emibi whether ingaba ngapha koJuda kumbe ingaba ngale lapho kungasikho koJuda khona Yeah. ukuthi yananzelela ukuthi uJesu yindodana kaNkulunkulu engcwele. Number 2 sifunda ukuthi amadimoni ala ukuthi ungumJuda ala ukuthi umuntu wezizweni. Amadimoni angangena kuloba ngubani. Ala ukuthi wena likhulela imazwi uNkulunkulu kumbe labana ngabamazwi amadimoni ngamadimoni ayangena kuloba ngubani. Akhethi imhlobo ala boundary ala mngcele. So amadimoni ayatholakala kuloba ngubani. Number 3 sinanzelela ukuthi lwana umJuda uthunjwe ngamadimoni. Lo wezizweni la uthunjwe ngamadimoni. So amadimoni ayathumba. Abantu empilweni bakhona abathunjwa ngamadimoni. Sizaxoxa ngakho ukuthi umuntu azangenwe ngamadimoni kumbe athunjwe ngamadimoni uyabe phila simo bani sempilo. Kodwa kusalayo esikunanzelela la ukuthi amadimoni akakhethi umuntu. uJesu sizakhumbula kuMsebenzi 10 ivesi ngu34 ekhuluma ngoPeter laphana ngemva kokuboniswa umbono lwana esithi uNkulunkulu akakhethi umuntu. So uNkulunkulu ongakhethiyo umuntu lemimoya emibi ayikhethi umuntu. So ikwesi kunanzelela laphana mayelana ngemimoya emibi. Awusifundele uMark 5 verse 5 lo 7. uMarko 5 verse 5 6 7. Ubusuku lemini yayihlaba umkhosi isemathuneni lasezintabeni izisike ngamatshe. Yathi ibona uJesu isebucwala yagijima yafika yazilahla phansi ngamadolo phambi kwakhe yaklabalala yathi, "Ufunani ngami Jesu, ndodana kaNkulunkulu ophezulu konke? Funga kuNkulunkulu ukuthi kawuzu kungichukuluza." Siyabonga. Nxa imibhalo umbhalo uthi wayesemathuneni endaweni yabafileyo ezintabeni ezisika emabavubavu. Sifundani ngokuthunjwa kwakhe ngamadimoni na? Angithi uDube uchile ukuthi labantu laba babethunjiwe. Sengifisa ubana sikhangele ngesimo sokuthunjwa ngamadimoni. Uba sendaweni yabafileyo umuntu wayephathwa njani futhi osendaweni yabafileyo? Okay. Kulezi zinto lapha ezimbalwa ezithintwayo. Yeah. Ngemva kokuthunjwa ngamadimoni umuntu lo even le ndawo lapha ahlala khona ayisiyo indawo abantu okumele bahlale khona emathuneni indawo yokufa. So umuntu nxa sethunjiwe sengakhohlwa ukuthi uhlala nga. Azibone sekwenye indlu yomunye umama kumbe omunye usisi. Yeah. Nxa idimoni selimhlezi uyabe sethunjiwe ngoba indawo yokuhlala siyakwazi ukuthi abantu bahlala ezindlini bahlala emakhaya kodwa ungabona umuntu seseyahlala emathuneni sokulohlupho lapha. Olunye uhlupho engiluthola la engizagcina ngalo abanye sebegcizelela kagqokanga. Uhleze emathuneni nje kalampahla. Ungabona umuntu sehamba engagqokanga kumbe segqoka impahla ezikhanyiselayo egqoka impahla ezinamathela umzimba. Ngezinye izibonakaliso zonezane zokuthi hayi umuntu kazenzi lidimoni endela nxa somkhuza umuntu wakhona umele ubekwazi ukuthi kade silapha ngidili lo muntu la. Okay. Leli lidimoni and idimoni lifuna imthandazo lifuna ukukhulekelwa. Ungafuna ukulwa lalo utakhona lapha kula muntu owayeligwanisa idimoni leli. Kumbe ngithi amadimoni ngoba bathiwa babe banengi. Wayesethi angabotshwa uyaquma amaketani. So idimoni lifuna uJesu. Alright. So ngibe ngifisa nje ukuthi ngicizelele ukuthi hayi okunye ukugqoka umuntu uyabethunjwe lidimoni. Okay. Ozongikhumbuze kuTestament elidala usayikhumbula? Khumbula uIsrayeli ephuma eGibhite sekukhandwe ithole. Kwenzakalani?
nxa sebegida ukhona usayikhumbulayo ukubana bahlaba umkhosi bagida kuthi abazi bazinqunule idimoni lapha limele isono ukuthi umuntu nxa isono sasimthwele ukuthi wenze njani nokuzinqunula kanjani uyakwenza ngilandela amagama kaGatsheni lapha ubana idimoni lenza ufumaneni khona lanxa umuntu esebanjwe ngamadimoni wenza izinto ezingajayelekanga. Alright. Abanye batholakala bezisika bakhona sibili abantu esiphila labo emphakathini khona phana abatholakala bezisika omunye azathi ngoba inhliziyo yakhe ibuhlungu kakhulu ngamana azisike kwenzela ukuthi ubuhlungu obusemzimbeni buvale ubuhlungu obusenhlizweni. Umuntu lwana wenza into engajayelekanga kodwa kuthatha ukuthi uJesu afike esimeni esinjalo ubuhlungu benhliziyo bukhitshwa nje nguJesu. Sometimes abantu bangikhona batholakala beviolent and abantu bakhona njengoba uGatsheni besechilo lapha abakhuzwa ngokuthi la ukhwezi voice because we wrestle not against flesh and blood. Silwa le mimoya emikhulu and izinto lezi zingalungisiswa kuphela ngokuthi abantu bapresentwele uJesu. And lanxa sibabona abantu bona bana bezisikasika begqoka izigqoko ezibambayo ezincane akumelanga sibe hashi kibo. Kumele sibazwele. That is what umKristu akwenza wabazwela wabafinyelela akumelanga ukuthi athi navele sesizihlukanisa labo siyabafinyelela and asibafinyelela ukuthi sifane labo sibafinyelela sihamba loJesu ukuthi sibasize ekubotshwane kwabo. Kambe kulula kangakanani ukuphuma kulezi zinto zamadimoni nxa umuntu ehlaselwe ngakulula kangakanani ungaba lesibonelo bani sibe sisahlangana naso empilweni esitshengisa ukuthi le into le njana uDubeke wathi ukuthi iyathumba umuntu othunjiwe uphunyuka lula kangakanani kulula yini bakulula umuntu othunjiweyo ngizasukisela lapha indoda leyi ithunjiwe uJesu abesesiba lokufisa ukwazi ukuthi ungubani yena aphendule athi igama lami nguLegion. Alright. Ukuthi Legion sizakhumbula ukuthi lapha siphila ngaphansi kolimi lwabeRoma. iRoman Empire iyayibusa ngaleso sikhathi so ulimi lweRoma lapha lwalusebenza kakhulu. Now ukuthi Legion lulimi olusuka ku-Italian language. uLegion lo esitsho ukuthi amabutho ahamba ngenyawo angaba phakathi kwe-3,000 kusiya ku-6,000. Yes, so undoda lo nxa esithi nginguLegion uveza ukuthi phakathi kwami kulempi amadoda ahamba ngenyawo more than 6,000 indoda yinye iyabilokwayo ekwenza kimi eyinye ilokwayo ekwenza kimi yikho uzabona kulula undoda lo emangene ngabe wayekhona ekutshontshene ngabe wayekhona ulaka engabe wayelalo yikho ubona ke ngamandla ayelawo kuthiwa wayelamandla okuthi baqalisa besambopha ngamawaya eqamula amawaya besambophela ngentambo aqamula izintambo bafika esigabeni sokumbophela ngeketani iketani into edonsa ibhasi into edonsa iketani into edonsa insimbi kakhulu kodwa kuthiwa yena wayeqamula nje kube lula kwakungasela muntu owayengayenelisa ukumbamba loba bengaze bezama ukumncedisana kwakungasela muntu. Imoya emibi ibonakala njalo ungakhangela umuntu osephuma imoya emibi akulamuntu ongambamba ulamandla eyi1 abantu beyi10 ngabafuqa ngesandla esi1 bayewela kachana le umuntu olemoya emibi ngoba sikhuluma ngemimoya elamandla eyaxotsha ezulwini elamandla ukudlulathi nabantu. So lundoda lo ethunjiwe iBhayibheli liyaveza ukuthi wayesehlala ezintabeni kungasela umuntu abantu sebemesaba kakhulu eselamandla ukuzisika engezwa ubuhlungu eselamandla ukutshona ehlaba umkhosi ubusuku lemini izinto ezinjalo sithola umuntu olempilo ethunjiweyo engasela muntu ongamenzani sibe sesibona khonapho uNkulunkulu lomusa abese silethela umfanekiso nangu impikitsha kaJesu evela empilweni yalendoda leyo nxa evela lapha undoda lo uchazowela phansi uJesu achathi ungubani athi nginguLegion nxa esithi nginguLegion amadimoni achamcele sicela ungasibulali kuthiwa khona amadimoni acela ukuthi angabulawa kasuke ayengena engulubeni
more than 2000 ingulube ezazikhonapho. uJesu wathi phumani kulumuntu abephuma abehambe siya ngene engulubeni ingulube siyakwazi ukuthi zangene emanzini lapho kuhlala khona amadimoni. Amadimoni ahlala emanzini khona ngathi amadimoni athanda ingulube yikho phela ethe khona ungakhangela amaJuda inkolo yabo ayihambelani lengulube. Ingulube ithathwa njengenyamazana engcolileyo. So nxa esiya engulubeni ayesiya enyamazaneni ebaliswa ukuthi ingcolile. Angena ngeni loba ngapha amadimoni. Amadimoni ayakhetha endaweni ecolekileyo ekhethwe uNkulunkulu kangeni. Angena ezindaweni ezingcolileyo. Kube sokusiba lusizi nje abantu lokhu ngakhuluma sebenganitshanga amatshe. Ingulube kayidliwa but khangela indlela esithanda ngayo ingulube. uNkulunkulu wathi ayidliwa ingulube. Ingcolile ikwakubekayo. Yikho sizabulawa imikhuhlane ngoba sidla izinto ezingcolileyo. uNkulunkulu athi singazidli. So umuntu lo utholakala ekhululwa kuphela hayi ngesenzo sabantu kodwa ngesenzo sikuba khona kukaJesu. Imimoya emibi akula muntu ongayenelisa ukuyigoqa kumbe ukuyichumisa kumbe ukuyikhipha ngezinye indlela ngaphandle kwebizo likaJesu. Khonapho Manyoni kuyini esikufundayo ngempilo yomuntu ngaphandle kukaKristu? Kambe kuyaphileka yini ngaphandle kukaKristu? Nxa kulezinto ezinje. Anti siyamuzwa lethe umfanekiso womuntu osephila emathuneni esezisikasikile. Wayengaphandle kaJesu Kristu. Ukuthutha kwaJesu Kristu kwaba impendulo. So impilo yomuntu ongaphandle kaJesu Kristu ibona ngani kuyaphileka yini? Khona kuphikeleleki la uJesu uzathi ukuthi outside of me you can do nothing. Akulalutho ongalwenza mina ngingekho. Nxa usuphila impilo phandle kuka uNkulunkulu usuyindawo yokudlalela yamadimoni. Amadimoni asethatha over. Usubonakala ngendlela okhuluma ngayo labantu, usubonakala ngendlela ogqoka ngayo, usubonakala even la ngemsebenzi oyenzayo nje. Lezinto into oba yiyo yona emphakathini iyabe sitshengisela ukuthi umuntu lo akahambi lo Jesu and sikubona khona lapha ku Legion ukuthi wayesengumuntu ozisikayo, sengumuntu ongasagqokiyo, esengumuntu even ongasahlaleki la emphakathini. Abantu sebembalekela umuntu okwanisa ukumela kuphela nxa usubala ngapha ku Desire of Ages. Utha umuntu okwanisa ukumela phela nguJesu. Otherwise abafundi babaleka bayamela khatshana ngoba speed uyabe sengumuntu nje ongasaphilekile, uyabe seyinyamazana. So nxa ungasela uNkulunkulu empilweni yakho uphenduka kube isilwane. Mfundisi ngithanda ukufitizela okunye kwekwathintwa izikhulumi lapha. Kwesinye isikhathi siyabona abantu sebephila esonweni. Kusihlukumeze ezimulini, kusihlukumeze ebandleni. Umuntu kalaleli, ngazomthethise, ngazomchaye, ngazayejele. Imizamo yonke yabantu ngaphandle kaJesu umfundisi uDubu ukuthintile lapha. Imizamo yonke yabantu uJesu engekho iyize. Mina sengakunanzelela ukuthi umuntu ungamchaya katshintshi. But azange ngitsho ukuthi abantu bengachaya abantu. But ukuchaya umuntu akumtshintshi. Ukumthethisa akumtshintshi. Even lejele umuntu uyangena ejele elisela aphenduka uyatshontshe futhi abuyele. So kuthi ukuthi olamandla okuguqula umuntu kuphela nguJesu. Nguye kuphela esimdingayo ezimpilweni zethu. Even izihlobo zethu amalunga ebandla nxa bephila phakathi kwesono. Hayi kasikhulekeleni uJesu ezimpilweni zabo. Sike ubalimaza ngamazwi sibathethisa, sibachaya, sibayenza lokhu lalokuyana. Udingakala uJesu indaba zamadimoni lezi. Silokho esikhangele izimanga ezenzakala ngasolwandle ngasemachibini. Now uverse 15 kaMark 5 usifundisani, uzayibala usifundisani ngokuziphatha komuntu okhululwe emandleni esitha. Awusibhalele. Yes. uMark 5 verse 15. Bathi befika kuJesu bayibona indoda eyayikade ikhwelwe ngamadimoni ngobunengi bawo ihlezi khonapho igqokile njalo ingqondo isibuyile besaba kakhulu. Kusifundisani izolo ubehleli ngamadimoni ubehambazi ezidabudabula. Kathesi uselo Jesu Kristu usehleze ezinyaweni zakhe. Usifundisani? Okunye singakufunda lapho ukuthi
ngiqalele kulokho. Yeah. Kakula mbuso owamadimoni lobulamandla anganani angehlula uNkulunkulu. Khonoko ukuthi kumele sibe kwazi njengabantu ukuthi kungaba kusemulini kungaba kusekuphileni. Kungabonakala imimoya kumbe imifanekiso yokuthi lapha kule mimoya emibi. Akula ndlela esingayinqoba ngayo ukucabela ngeke kumkhiphe umoya emibi umuntu. Ukuhamba sisiya kwenza ezinye izinto simbophela amalembu akumkhiphi umoya emibi umuntu. Into engakhipha umoya emibi kumbe ongadiliza amandla emimoya yomnyama uNkulunkulu kuphela. So ukuba khona kukaJesu empilweni yomuntu yiko kungamenza umuntu ukuthi asuke kuzinqunuleni aqoke. Nansi indoda leyi itholakala ngemva kokuthi uJesu selesandla isitholakala isiqokile. iBhayibheli liyaveza lithi ngitsho lo mkhumbulo wakhe wabuya. Yes. Kuyesabeka esiphila phakathi kwabo. Abantu esigabeni uyababona ukuthi lapha la sesiphila labantu abafuqwa imimoya emibi. Ngoba uzababona la nxa behamba ngani ngamazombi. Ungani ngenye into engachazisekiyo abantu bayanatha ezinye izinto baphenduke babe zinyamazana. Nxa bekhuluma baphenduke even lamehlo akhe nxa umkhangele uyabona ukuthi lo ungakhulumi laye kakhulu engakubulala. Abantu bangikhona basela musa emlonyeni yabo. Lengqondo kazisekho lenhlamba bayathethisa ukuthi ngumuntu omdala kumbe ngumuntu othena balandaba. Abantu bangikhona la nxa begqokile abasakami inwele bahlala belenwele ezinkulu uyazikhohlwa khayela ukuthi bangcole njani abakhethi lutho nxa ephonga ufuna ukuzishiya khapha egcekeni ebantwini bonke kasela ndaba imisebenzi yemimoya emibi. Kodwa abantu bolabana mhla engahlangana noJesu uzabona sesmart seclean sekwanisa ukugqoka lengqondweni sesenelisa ukuthi uxoxisane laye. So esigabeni sethu kungaba kusemakhaya kungaba sekuphileni asiphakamiseni uJesu. Singabona abantu abachuchisa ukuthunyelwa kwevangeli loJesu asibasupportenini ngoba yiba abantu esigabeni sethu abazaletha ukuthula kuzabuya kuphela ngokuba khona kukaJesu. Ya sesikhangele indaba yokwelatshwa kwamadimoni. Ngifuna sikhangele futhi esinye isimanga esasenzakala ngasemachibini ukwelatshwa kwamadodakazi amabili. Akumbalele uMark 5 verse 21 to 25. uMarko 5 verse 21. Kwathi lapho uJesu esewele njalo ngesikepe waya ngakuleliyana iphetsheya lechibi, kwabuthana kuye ixuku elikhulu ekhonapho eceleni kwechibi. Verse 25. Kwakulo wesifazane khonapho owayephethwe yikopha sekumhluphe iminyaka 12. Nansi indaba kuyini esikufunda ngalaba ababili na athe sesikhangele okuqala lo ukuthi kwawulesifazana abashitshe kwini yikopha andithi ndawonye. Yes. uJesu labo bantu wabaphatha njani? Wamphatha njani lo mama owayesekhathaza kweminyaka 12 singakakhangeli owesibili kuyini akwenzayo? So bengakakhuluma abanye lapha. Yeah. Anti lapha sibona uJesu kade engale kwabezizwe. Yes. Sebemxochile ngale. Yes. Bathi into yakho le ususibulalela inotho yethu ingulube zesifile bamxocha. Ngabe emxocha esiza kubo. Nxa echapha ulwandle efika kibo lapha. Uthi ahlangane lezinto esesikhuluma ngazo. Uthi ahlangane ngendaba akamama ophayo, sihlangane ngendaba iyo kaElder umthungameli webandla uyagulelwa ngikhaya kuhlala unzima kakhulu. So nxa sifika lapha umlobi asilethe lezo lezi ndaba. Indaba yokuqala ngekamama lo. Yes. Esingathanda mana sike sinabe ngawona lo mkhuhlane wokophuthi kanti ngumkhuhlane owuphatheka umuntu nxa enjalo wayephatheka kanjani koJuda kusukela kuTestament elidala siyafika lesi sigaba. Wamfinyela njani uJesu Kristu lo muntu njalo waye ngendlela ephatheka ngayo la indaba bemkhangela ngayo? Bazakhuluma abanye ngokuthi wamfinyelela njani. But ibhuku lika Leviticus 15 sahluko iverse ngu25 yiyo ecacisayo ukuthi umuntu wesifazana nxa esesikhathini engawopha kuze kudlule isikhathi
kuze kuhlala iviki ezimbili ezintathu sokusiyale umuntu onjalo kasalungelanga ukuhlala phakathi kwabantu wayehle nje asuswe abe ngulahliwe ayehlala yedwa ekuhlaleni yedwa khona phana yikho lapho kulokuhlukumezeka khona bazakhuluma abanye ukuthi wayesekusimo siphi ehleli yedwa khona ngale lo mama lo wayeqede yonke inotho yakhe maybe ukugcizelela khona pha umfundisi akutshoyo iBhayibheli lapha libika ukuthi wayengasela lutho ngoba umkhuhlane lo wawusukhathazile iminyaka eyi12 kasosikhathi esincane so kungenzakala futhi ukuthi ngoba iBhayibheli lapha la livumela abantwana bokwe-Israyeli ukuthi umama nxa sekulesi simo indoda silelungelo lokumchiya ayethatha omnye unkosikazi so kungenzakala futhi ukuthi lo mkakhe wayesengaselayo ngenxa yomkhuhlane lo so wayesephila impilo elosizo olukhulu kodwa nxa esezwile ngoJesu esezwile ngemsebenzi kaJesu waba lakho ukukholwa enhlizweni yakhe ukuthi ngingathinta umphetho wengubo kaJesu ngizasila ngifuna ukukhuluma kafitshane ngomphetho wengubo kaJesu masibala uNumbers chapter 15 sibamba kusukela kuverse 37 sisehla layo uNkulunkulu wayelaya abantwana bakwaIsrayeli ukuthi nxa belungisa izambatho zabo bethuka izambatho zabo emphethweni wengubo zabo kumele kube le blue emphethweni wengubo zabo iblue umbalo oluhlaza umelele umthetho kaNkulunkulu so ngamanye amazwi nxa sesikuletha lapha sinanzelela ukuthi umama lo into eyamsilisayo yikukholwa emthethweni kaNkulunkulu ngoba wafika wabamba emphethweni wengubo kaJesu eluhlaza ngolimi lwesikhiwa ngathi yiblue wafika wabamba khona phana ukutshengisela ukuthi kulokuphila emthethweni kaNkulunkulu nxa sigcina umthetho kaNkulunkulu sithola ukuphila siyabonga ukhona ukutholile kule indaba mina engikutholayo ukuthi umama lo wayesebhodabhode ezindaweni zonke eseqede inotho yakhe wayesengumuntu nxa ubalayo ngayo ukuthi wayesephile engasela hope esengasakwazi ukuthi ikusasa yakhe ikhona yini kumbeni sokuphelile kodwa uthi esizwa ngoJesu aphikelele loba kunjalo wayelokukholwa okuphikelelayo ukuthi umuntu azasindiseke kumele ebe ngumuntu olokukholwa okuphikelelayo umama lo akazange ahlale phansi wathi esizwa wasukuma wayamlanda uJesu and uthi emlanda akatholi nje ehleze emlindile kulula uyalinda aze ayemfinyelela abesebamba ingubo kaJesu ayisekho lokuthi kumbe uJesu wambamba ngezandla zakhe waphoma kuyafika wabamba umphetho wengubo konke kwamlungela so lokhu kutshengisela ukuthi wayelokukholwa okuphikelelayo ngithathekiswa yilenda ukuthi wayengasala njani wayengasela themba wayefana nomuntu ofileyo ngiphinde ngithathekiswe indaba echiyo nguGatsheni ukuthi lo Bhayibheli kuchilo ukuthi wayesechithe zonke izinto nxa ngiqathanisa lawo madimoni lawo engasela lutho emadimoni akhe kodwa kulapho uKristu asondela khona mana anjani asisize kufundisane kusincedisane nxa singancedisa abaphathi abasilaleleyo ngempilo lapho sungasela themba yonke into silahlekile nxa sikhalela sisigaba maybe sathi sihlanganisele indaba kaJairos ngoba uJairos kuthiwa kwathi kunjalo kwathunyelwa abantu kuye bathi angabusamhlupha ungasayihlupha inkosi umntana vele sethuli uJesu ulamagama awasebenzisayo athini amagama athi unganjani ungesabi angithi siyabona indaba umntwana uza kuvuka ungesabi umntwana uza kuvuka ngibona ngoMark 5:34 akwebali Mark 5:34 wathi kowesifazana ndodakazi ukholo lwakho lukusilisile hamba ngokuthula ukhululeke ekuhluphekeni kwakho bengifuna uverse 36 36 akaze akunaka lokho ababekutsho uJesu wasetshela induna yasesinagogi wathi ungesabi kholwa nje kuphela ungesabi kholwa nje njani kuphela kuyini sikufumana kuJesu Kristu maqondana nale indoda
esikutholayo lapha mfundisi ukuthi yebo siyangena sibile ezikhathini ezinzima njengabantwana bakaNkuluNkulu njengamalunga ebandla njengathi sonke babukeli labalaleli kodwa ke ilizwe lifika kithi la ngelokuthi singesabi ngabe uphelelwe ngumsebenzi abantwana befunda kumbe ugulelwa ugula ilizwe lithi ungesabi okwenza uJesu akhulume lawa mazwi yikuthi uyakwazi ukuthi yena unguba so kuqhakatheke kakhulu ukuthi sibe kwazi ukuthi uJesu unguba especially ezimpilweni zethu unguNkulunkulu akula into emehlulayo indoda ebihlala emangcwabeni lamadimoni iminyaka eminingi kuthiwa khona yabonakala la esiqokile ingqondo sezi-right sisiyachumayela la isikwanisa ukuthi ihambe iyechumayela so okwesenza ukuthi singesabi yikuthi siyakwazi ukuthi uJesu akula into emehlulayo whatever noma isimo bani umuntu angabe ebhekane laso uNkulunkulu uyenelisa okudingakalayo kuphela yikukholwa igcizelela amazwi kaNonceba uthe khona yena ukukholwa kungaphelele ukucabangeni kuphela ukuthi ngiyakholwa akuncedisi kudingakala ukuthi umuntu abe lesenzo phakathi umama lo wasukuma walanda uJesu kazange ethi uJesu uzandlanda so kudingakala ukuthi sibe lokukholwa sikuphila ukukholwa khona kukhana sizawabona ngoba uNkulunkulu akula situation emehlulayo right siyabonga ngithathekiswa la ukuthi uJesu uthi yena kholwa ungesabi lapho kulokwesaba khona umuntu lengqondo kazicabangisisi kuhle uvela uchaye kamadolo ube weak ungabi lamandla ngitsho so uyamnika amandla ethi kholwa ungesabi ukwesaba kuvela kuSathane vele uJesu kasiphanga ukwesaba kasiphanga umoya wokugwala so ungazibona susesaba zibuza ukuthi umoya wona lwana uvela ngapho kuvela kuJesu yikukholwa so kholwa ungesabi alibana sihlangana labantu bengena phakathi kwenhlupho ezihluhlukeneyo ekakhulu ukufelwa ngaphi sibona namazwi anjengala akhitshwa nguJesu Kristu angabancedisa njani singayiphatha njani impilo yomuntu singakwenza kanjani bona abantu baqine ngoba abantu wayesefile umntwana kodwa uthi kholwa ungesabi uza kuvuka ukwesaba sethi ukuthi kuyaletha uvalo lezinto ezehlukeneyo singabancedisa njani abantu nxa bengena kumuntu oyehlukene njengana le ngicabanga ukuthi nxa singabavezela ukuthi uJesu akula into emehlulayo noma yiluphi uhlupho kasilambali nxa sibala iBhayibheli ukuthi uJesu kulento yamehlulayo konke uJesu yakwenelisa so kumele sikukholwe ukuthi uJesu nguNkulunkulu njalo kuye akulanto ukuthi akona lokho sekuhambe kakhulu umkhuhlane lo sokuhambe kakhulu mbelesi senzo lo kasatshintsheki lo senathinjeke kakhulu vele kasatshintsheki ulale ibamba imbodlela avuke ibambile uqala ngayo ekseni abantu abanjalo uNkulunkulu uyenelisa ukuguqula impilo zabo akula muntu sehlakalo noma esinjani esehlela umuntu okuthiwa khona siyehlula uJesu kodwa indaba esilokho esibela kuye ngiyokukholwa amandla sekukholweni nxa umuntu engakholwanga akula into ezenzakalayo maybe singahle sikhangele ukholo lukamama lwa othintile uPeter umphetho wengubo siphinde sikhangele ukholo lukaJairos kwene sekufundayo into ezozibili zonesi esingakufunda mayelana nokholo la anti umama lo sinanzelela ukuthi sengabe wayezwile ngoJesu asiphiwanga ukuthi waqalisa isikhathi bani ukuzwa ngoJesu but ekuguleni kwakhe wayelalela izehlakalo zokuphila wezwa ngoJesu into yokuqala uthi yena uyayenza isinqumo sokuthi ngifuna ukuthi lanxa ngixotshiwe ngahlala khatshana ngedwa kwabantu kodwa kade sakuvuma ukuthi ngizihlalele ngedwa lanxa umumu ungangivumeli sengisukuma so khona ukuthi wenza isinqumo wathi sengisukuma kuyadingakala ekukholweni ukholo lufuna ukuthinta ingubo yikho kwamsilisa yini ukuthinta ingubo kuyahlangana ukuthinta ingubo kuphonga uthinta ayisikho kwamsilisayo okumsilisayo yilokho kukuye osokuhlangane
le senzo solesiyana nxa efika laphana kuthi kugcwaliseke lokho kukuye. Lokho kukuye kwamthuma ukuthi enze lokho akwenzayo. Yes, uNkulunkulu wakuhlonipha khona utyana. So umama lo yena ubona uJesu olwandle kugcineni lapha abantu balixuku. Azama ukuyafika khona esabe avalelwe yikwesaba, avalelwe yikubonakala. Kodwa alinde athi mina engufuna ukuyafika kuJesu. uJesu asuke laphana baye kudla endlini kaLevi Matthew. Ngabe sidla laphana akhangele futhi abone still kuyamvalela ukuthi kayefika. Kumvalele kodwa uyalinda lokho elandelela into yakhe. Right, afike esigabeni lapho sokufika ke umthungameli webandla laphana sesithi umntanami uyagula uJesu athi asukume. Ngabe siyendleleni kanti uNkulunkulu khona phana izehlakalo zoleziyana ulokho elandelela umama lo ukuthi amncedise aze ayefinyelela kuJesu. Xa uJesu esukuma lapha abantu besukuma belandela yena athi athatha ithuba athi asondele eduze. Abantu belixuku beminyene yena wathi ngiyaxokozela khonapho. Wahamba kwakungekho lula waze wayafika lapho thinta khona ingubo. uJesu wathi la sengikhuluma la wathi umbani onthintileyo. Abantu babegcwele around him. uPeter wathi hawu Jesu ngabuza umbuzo njalo njani. Anti abantu bakugudla uJesu wathi kukhona onthintileyo. Yena uJesu uNkulunkulu wambona umama lo wafisa ukuthi athi athumele imessage kithi sonke esilaleleyo lesibukeleyo lesikhulumayo ukuthi sibe kwazi ukuthi ukuphonga uhamba nje usiye enkonzweni usiyahlabela usiyathumela akwenelanga. uNkulunkulu ukhuluma ngomuntu owenelisa ukuba lobudlelwano laye okholwayo. So isenzo sikaMamelana sasiphawula okukholwa. Umntwana ke kaJairos wayesefile sikubamba ngapha ukukholwa khona. Siyakuthola futhi ukukholwa kuba khona laphana uzancedisa laphana uNonceba. Siyakuthola ukukholwa. Angithi undoda lo uthi yena ngomunye umthungameli wamabandla. Ababe sithi uJesu ngumntana kaJoseph, umntana ombazi. Abangakholwayo kuNkulunkulu, uJesu ukuthi unguNkulunkulu. Azameke ukumncedisa umumo lwana athi mina sengisenza isinqumo sami ngedwa sengisiya kuJesu ukuthi abanye abathina abathungamele sengihamba mina wabehamba. Number 1. So khona ukukholwa khona phana kuphutsha nxa wena ungakwanisa ukuzazi ukuthi lokho ngokwami ngedwa. Ungasalalela abantu ukuthi bathini. Wena suqondana lakho ngqo. Nxa ehamba laphana imessage sifika ukuthi umntwana sefile uJesu athi don't worry qina ungesabi kholwa. So ukukholwa kuyaphekelezelwa ukuthi ubuthola labantu abakuqinisayo. uJesu nxa efika ngikhaya laphana uthola abantu bayahlabela bayenzani athi nxa ekhuluma ukuthi lo kafanga abantu bathi bamhleke. Nxa bemhleke uJesu athi la akusebenzeki kunje akhiphe bonke abantu asalela abafundi abathathu labanikazi bomntwana asebenze khona phana. So ukukholwa kuyadinga ukuthi nxa uhlangana lezehlakalo ungalalela abantu bonke. Ungahambi kuloba ngubani. Kulabantu abangakuqinisa, kulabantu abangakusunduzela kancane. Wena khetha ekukholweni yehlukanisa ngoba kwazi abantu abangakuncedisa. Bangangezelela abantu. Okunye engubonayo laphana ukuthi umntwana wayesembhedeni wokufa waze wafika isimeni sokuthi afe. uJesu akatholakala ekhuluma lo mntwana ukuthi qina kholwa, kodwa uthola ekhuluma lo mzali ukuthi qina kholwa. Kwezinye izimo wena kungabe sokunzima kakhulu. Bana labantu abokuthi baza kukholelwa wena nxa kunzima. uNkulunkulu uyakuthatha khona okhana ukuthi yebo yeka the sonceba hayi kunzima akakwanisa ukuzikholelwa kodwa ugatsheni uzamkholelwa and ukukholwa kwagatsheni kungisukemise mina. So it's a challenge ini yesindebele. Uhlupho. Siyagqugquzelwa as abantu ukuthi ube labantu abalokukholwa ukuthi nxa wena olwakho lusehluleka ukuthi lukuphakamise abantu abalawe bakuncedise ukuthi unika inselela yabanye abantu ukuthi hayi bathandekayo maybe singayinika ngendlela enje yokuba lokukhulekela kumye umuntu phakathi kwezilingo abathi ngesilungu intercessory wathi prayer kuyancedisa ke ngoba ubaba lo phambi kaJesu Kristu ezoncengela umntana wakhe unjengomuntu oncengela omnye umuntu ophakathi kohlupho. Uvele isono nti siyabulala umntwana wayesefile. Angizange ngithi wayebulawa yisono kodwa ukufa
kuza ke sona andisindawonye kunjalo ukuze abasinde ekufeni kumele sinjani sibakhulekele osekuphendula umbuzo athi enza ubuza ukuthi sibaphatha njani abantu abangamvumelanga esibalo ungani siyaphambana asilakuzwisisana in terms of lokho esengikukholiwe I think usekuthintile lapha okaDube nxa besikhangele sesifundo bathandekayo sonke nje singasifinqa ngamafitshane sibona ngani sitholeni kulesi sifundo esingaku phathisa abazalwane nxa besifunda sibancedise empilweni ungatsho okutholiwe ngamafitshane egatsheni ngemva kwegatsheni uDube ususitshela nje ngamafitshane Manyoni mina sesikhole kakhe ngithiyelwe inselela kakhulu kungoLegion alright idemoni lathi selisuke kuye wayechumayela ilombuzo ukuthi njoba kunguPentecost 2024 abangahambiyo belokhu belamademoni njengoLegion kumbe kuhamba njani ngoba iBhayibheli lapha lithi uLegion idemoni lathi seliphumile wachumayela ngichiya khona lapho siyabonga engufundileyo ukuthi uJesu phakathi komsebenzi ikakhulu okukhulula abantu ngesikhiwa kuthiwa restoration ungakhangela bonke abantu abathunjiwe imimoya emibi uJesu wayephilela ukuyakhuleka lokuchumayela ejonge ukuthi abantu bakhululeke ungakoJuda ungaba kayisiwakoJuda kodwa uJesu ayekuphisekela ukuthi akhulule abantu number 2 wayenikeza abantu ithuba lokuthi babuye kuye umama uyagijima uyakuye uyamkhulula so asibeni lethuba elihle ukuphila kwethu kube ngokuthi abantu bakhululeke uJesu uyaphila uphilela ukukhulula abantu yikho esikufundayo khona abantu bathunjiwe imimoya emibi khona emhlabeni ithumba abantu asimeni impilo yokuthi sithunjwe imimoya emibi asiphileni impilo ezavuma ukuthi sibe lo Jesu imimoya emibi ayisoze sifingelele mina engufundayo ukuthi kuMakho 5 sithola izimo ezintathu ezimbi kakhulu kulomuntu ophethwe ngamademoni kulomama osephe for iminyaka kulomntwana osefile kodwa lapho nxa kufika uJesu kulunga izimo engunanzelelayo ukuthi lapho uJesu afika khona konke kuyalunga lawe noma twa usesimene esinjalo mlaleli lombukeli ungabiza uJesu konke kuzalunga siyabonga sigona amakhanda sikhulekene Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni sondela kithi usincedise usinike ukukholwa okubambekayo amen ususithuma nxa ususiselisile ususinika inhliziyo ezivumayo egameni lakho ngiyakhuleka amen amen